Кырымда мен өзімні ябанчы hissetmeyim, ya da өзімні керексіз hissetmeyim. Мен yürekten оны қабыл етіп, bu топрақларны екінші ватаным деп белгіледім. Бұл сөздер муккемел инсан, алим, махсулдаржи ве помолог Лев Платонович Семиренкоға айт. Оның сояды еркеске таныштыр. Ашағанымыз Семиренко алмалары бұл соядыны ташый. Лев Семиренконың сүлелесі Қазими казак союндан келе. О февраль айы 1855 сенесі Киев губерниясы Черкас қазасында ерлешкен Млиев койынде дүнияға келді. Оның бабасы Платон Семиренко муендис ве шекер заводчысы еді. Өзі ғайет яқшы тәсіл алды. Иптидаи тәсілні евде, орта тәсілні Одессада ерлешкен Кнайри хусуси гимназиясында алды. Бұндан сон Киев ве Новороссийск университетлеріні бітірді. Университетінің сонки курсында о органик химия бойынша диссертация қорчалады. Нәтижеде о табиғи илимлер бойынша илми намзет унванына қазанды. Бекленілгеніне көре огде оны илми карьера беклейді. Фақат генч алимны инқилаби деңішмелер мерақландырғаны себебінден бұ оның омырыны деніштірді. Семиренко студенттерінің инқилаби әрекетлерінде фаал иштирак етмеге башлай. Учте фауны тұтып, ясақланған малюмат ве китаплар тарқатқаны себебінден көңіллілерге мадди ярдым көстергенінден описханеге ташлаған еділер. 1877 сенесі октябрь айындан 1878 сенесі январь айына қадар Санкт-Петербургта 193 процесі деп адландырылған Жинаидовада қабатланған махкумларының іші бақылайды. İnsanlarını inxilapçılıqta qabatladılar. Sanki олар devlet devirimi hazırlamağa planlaştırған. 28 insanға çeşit türlü hükümler çıkarılıp bir çok yıllarga hapishanege mahkum etildi. Лев Семиренко Шарқи Сибирге мемори шекilde sürgün etilip, Мцен hapishanesine yerleştirildi. 16 сентябрь 1880 senesi ise Красноярскқа кечірілді. Махсус мушавере қарарына көре, Сибирде аписте bulunma müddeti 5 yılға белгіленді. 8 yıllık sürgünden son, Семиренко Сибирні терк етті. 1887 senesi ise o sürgünden қайтты. Ona küçük vatanı Mliyev койында yerleşmege razılıq берілді. Rusiyanın paytaxt ve guberniya şehirlerinde yaşamak yasağı ise қалған еді. Nevbetteki 12 yıl devamında o polis nezareti altında bulunaydı. Tezden onun Kırım hayatı başlay. Birinci kere Семиренко Kırım'ını 1888 senesi ziyaret etti. O Kırım'a boldurgan, sinirli bir şekilde kelgen edi. Yarımadada sanki bir tılsımға uğragan gibi, bütün kirginligi yok ola ve o özünü yaxşı is etmege başlay. Çalışmağa ve bir faaliyetinen uğraşmak istekleri doğura Kırım. Tezden Lev Platonovich bu vaqta böyle yazdı. Yerli tabiat ve çiftçilik meselesini teren öğrenmege başladım. Bu ise mecmua makalelerinin peyda olmasına ve sonra ilk haqiqiy ilmi işinin dünya yüzünü görmesine yol açtı. Söz Семиренконың büyük işi Kırım sanayi mahsuldarıcılık akta keti. Bu iş 1891 senesi dünya yüzünü gördü. Kitap böyle sözlerden başlay. Men Kırımga laqaytde gelem. Hususan onun muhteşem manzaralarına, onun dağlarına, onun havasına pervasız degilim. Kırım'nen en parlak hatıralarım bağlı. Bu acayip diyarını ziyaret etkenim er vaqt sanki ilk kere kelgenim gibi meni sarhoşlatkan islerinin hakimiyetine tuşup kalam. Kitapta büyük tarihi hadiseler anlatıla. Muellif Семиренко ise Kırım'da mahsuldarıcılık inkişaf etkenini yazgan seliflerinin sözlerini tasdiqlay. Xanlık devrinde bazı yerlerde ve bazı diyarlarda bahçalar ve çiftçiliklerini rast getirmek mümkün edi. Olar büyük degilediler. Esasen Kırım Tatarlar, Karayim
юнанларга ве эрменилерге айыт эдилер. Соңра малум болганы кеби оларны Шымдыки Нахичевань ве Мариуполь казаларына сүргүн эттилер. Эвел эзелден сулуу топракларда, хусусан Дачок Белбекте ве умумен Кырымдын женубий бөлгесинде кетен асыра эдилер. Анда ишлеп чыгарылган епликлер пек кыйметли эди. Оозунун беязлыгы ве инжилигинен фарклана экен. Кырымдын Русия ишгалинден соң 2 Екатерина императрицасы бу топракларнын эң жакшы бөлгелерини хизметкерларына багышлады. Яныса эплер ise оларга берилгенине шүкүр этмейип, күчлүү акларына таянып, татарларнын дигер топракларын да запт этмеге башладылар. Олар татарларнын аклары бозулганын, баскы япылганын ве бу акларнын тикленилмеси үчүн акиметтин эч бир шей япмайжагын жакшы биледилер. Семиренко база муэллифлерinin язган метинлерини мыскылай. Бу муэллифлер Кырым татарларыны тенбел деп язайды. Семиренко ise буна каршы чыга. Айтканына көрө, бу муэллифлер өзлери Кырым татар халкы ичинде жашамайып, бу эле нетижелерге келмеге аклары жоктур. Адалетсиз тасвирлерге Семиренко каршылык оларак земаневи акыйкатларга кайтып, оларнын кыяслап япып, багларны белгилей. Кырым бакчаларынын чокусунда акыллы ве месулиетли бакчыванлар чалышмакта. Эсасен бу Кырым татарлардыр. Мында русларны аман-аман раст кетирмек мүмкүн дегил. Да сейрек алманлар, юнанлар ве булгарлар каршылаша. Муэллиф Монтандоннун шатлыкларını яза. Бу инсан Кырымда чок жылдар дивамында жашаган. Кырым татарлар акында боле хулясалар чыгарган. Татарлар ич кимседен ич бир шей сорамайлар. Олар ябанчы дүния үчүн жашамай. Оларнын эмеги, ихтияжларынын бир сырада тура. Олар өзү үчүн белгилеген зевк мигдары хусусий мал мүлклеринен баглы. Фукаре татар жоктур. Лев Платонович Ярымаданын тамыр халкына бинаен пек гүзел тушунебе бака. Оозунун ишинде Кырым татарлар ве Кырым акында язган дигер муэллифлеринин сөзлерини кетире. Кырым татар халкындан кайры юксек ве алт табака инсанлар арасында олган мунасебетлерге табий сербестлик ве адилик олган башка эч бир халк тапып буламазсыңыз. Мен өзүмнүн туган кабилелериме эски муэллифлер Кырым татарларында олган али жынаплык, мераметлилик кайд эткен чизгилер болсун истер эдим. Бу киби табиат чизгилери татарларнын темеллеринде мевжут. Татарларнын бу күнгө кадар сөзде аңлашмалар япмак мүмкүн. Кырымда жашаган татарлар хырсызлык недир, яланчылык недир билмей. Бу Лев Семиренконун ишлеринде Кырым ве Кырым татарлар акында жазылган малуматларынын тек күчүк бир кысмыдыр. Истидатлы алимнын өмүрү трагик бир шекилде экүнленди. Оны катиллер Млиев көйүндө өзүнүн эвинде өлдүрдү. Бу адисе 1920 сенесі январь айында юз берди. Базы малуматларга көрө, о белли олмаган катиллердин элинден өлдүрүлдү. Дигерлери исе буну чекистлер япканынан эмин. Бүгүнкү Деверлер программамыз сонуна келди. Невбеттеки яйында көрүшкенче достар.